Chief Minister Atmanirbhar Assam Abhijan along ke apply dun an a beneficiary mate amen ki doan na tuma pansta mi puthot dak birta kimi labang ke nalitum lasso video along si thek pon long ikpo kopia birta kimi labang ke nalitum lasso YouTube channel along jong sin nang ka homre milang pule ke chingon pe nalitum subscribe ikon laban video nalitum share pon ikon tang de non pathiek pen Chief Minister Atmanirbhar Assam Abhijan lasso update mate birta kimi puthak le lang polonang lapen chethan polonang Chief Minister Atmanirbhar Assam Abhijan ahin pen kopia birta kimi ma labang ke non nalitum lasso video long thek pon long ikpo lasila son lo la pining ka apply dun mate Chief Minister Atmanirbhar Assam along la 2.0 lasso scheme along pining jong si nalitum apply dun polote mate jogdon polote labang ke birta kimelo birta kimialam thebang lason helo non labang so atangka first installment labang ke pipon ikpo lasi komantuar ni si ke pipon chima laso details lang polona lapen dak nalitum technology in a recent Facebook live video Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma made an important announcement regarding the Chief Minister Atmanirbhar Assam Abhijan mate short form pen labang ke CMAAA 2.0. The Chief Minister confirmed that beneficiary who apply under Chief Minister Assam Abhijan 2.0 2025 will start receiving their first installment of 1 lakh in December 2025. The financial assistance aims to support new entrepreneurs and self-employment incentives across Assam. As in on hedzong akihayla Chief Minister Himanta Biswa Sarma live Facebook live along kibanga hot si alang lisi kaningje poniglo labang solam theke laso kaningje alam thes tamin on litum mola video ang bong molam nalitum thek pon long ikpo la kaning jalam thes tame la so Facebook live long kaning jetting pulutang te la kumama sila Chief Minister Atmanirbhar Assam Abhijan along ki jogdun ba ka apply dun ma lapen verification successful latum bangke non la December a chiklosi first installment lagni pen la lagang si bang alang non pipon po si alang li Facebook live long stami kaning je poniglo lapen ala akibana tuma fan stami dak puthot ki pupon to do kopi sigi pupon mo latanali tum technology December this financial and dak penlo nali tum technology. He also added the previous CMAAA beneficiary who were selected under earlier phase of the scheme will soon receive the second installment. Lasila akibana tuma fans tamay kedam tang first installment si pipon chotang lasila first installment la bangke 1 lakh an si ki pipon no laso 1 lakh atang ka alang li tuman arju ikpo ko pipis along si ka use ma lapen ko an si ali kapadot hekma alang li tum dag hang pen alang litum arju ikpo la pendet si alang litum pan la puthot lag ing si atangka bangke pipon poputa Facebook live along la ke Himanta Biswa Sarma ki banghot kaning jepon no lalo the government is working and ensure timely distribute to all eligible applicant Kahila Sarma ahin pennason se pipona is already benefit thousands of youth and small business owner by providing financial AID training and opportunities to become self-reliant. He encourages all beneficiaries to utilize the fund responsibility to and contribute to some economic growth. The Chief Minister ensured that the state government is committed lan bangke nilin nalitum han puchini poni gelo na sila sono labang sotang ka long le aprang nalitum puto dak ki claim nang lang labang kela sono nalitum la e bank account labang ki KYC nalitum claim nang po lapen alang litum dak direct bank account si thapji pustame ladak bang ke mention pondo na sila pulo la komama abang photum si Chief Minister Assam Nirbhar Abhijan along ke apply dun ma nang litum piningan ingkan matela 2.0 along ke apply dun ma alang litum pan bangke la hello birta kimi la ke si tang kala bangke non December achik po si piponik po la penhola akiban mate first installment ke long tang atum pan stami puthot hang pen alang litum arjuik po je kon ana benefit alang litum kilong loma la pen ko
pilong si kay use mal hai lang litum verification po lapen det puthot lag ingsi mate second installment labang ke pi ponik po lapen nang litum non aki hai la Himanto Biswa Sarma hin pen kaning ji alam tele nang litum arju ponigon কৰ্মসংস্থাপন দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি 2 লাখ যুৱকক 2 লাখ টকাৰ ঋণ আৰু অনুদান প্ৰদান কৰোঁ যাৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে জীৱন বাটত আগুৱাই যাবলৈ প্ৰেৰণা পায় মই অত্যন্ত আনন্দিত যে এই বছৰৰ ৭২,০০০ যুৱক যুৱতীৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হৈছে অহা ডিসেম্বৰ মাহত আমি আপোনালোকক মাতি আনি 2 লাখ টকাৰ প্ৰথম কিস্তি 1 লাখ টকা প্ৰদান কৰিম ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যোৱাবাৰ আমি যি ২৫,০০০ যুৱক যুৱতীক 1 লাখ টকা দিছিলো যোৱা বছৰত তেওঁলোকে যদি এই 1 লাখ টকাটো ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকক দ্বিতীয় কিস্তিৰ 1 লাখ টকা দিবলৈও মই আপোনালোকক গুৱাহাটীলৈ আমন্ত্ৰণ জনাম অৰ্থাৎ ৭২,০০০ আৰু ২৫,০০০ 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আত্মসংস্থাপনৰ সুযোগ পাব লগে লগে আৰু 1 লাখ যুৱক যুৱতীক এই আঁচনিত আনিবৰ কাৰণে আমি নতুনকৈ বিজ্ঞাপনো দিয়া আৰম্ভ কৰিম এইকেইটা দিন মোক বহুত যুৱক যুৱতীয়ে কৈ আছে যে মামা আপুনি কৈছিলে যে 2025 চনত BA BSc পাস কৰা lasinalitum arju long putai lo nang litum thek pon long ikpo aki hai Himanto Biswa Sarma la Chief Minister Atmanirbhar Assam Abhijan hin kaning jepon alam the labangke lasila son update mat la son video na litum kilong verje pan pura la so YouTube channel labangke na litum subscribe gon la pen video na litum tinini pin share ponikon tangte pinia video mate pinia update labangke la ansing niling ton ponik polas domi thakni kadukawi Karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tami nilhin pen kardom